Ithi huna thil thleng tur ngai tu anga yem mi then khat an thi ma te an thi nu te an om dan then khat karon soidona atak ni in thon thu anilawa thalak thlap te poron dona ngai tu na ti thui tak takan ni hlom dona chuwang chuan han in ringla heng ka soi tur te hi thil thleng takril de umai maksi te an ni le dona nia December ni somni pasari tlailam kumsang khat jakwa somriat pali ani a kumsom parukmi rol thar John Bulwer hi a best friend jipa passenger seat a thua Saint Paul Minnesota a Saint Paul Minnesota a konga an tlan mek a best friend in a khala an skula an thiandang te pahni po nunga an chuang ve boka an vai chuan an ti tia an nui hawa an hlim hle a radio ngai thla in an sak puya khwa athim to arwa asur do bok nen zan borak nuam tak nilem lo ma se John a hian poya tilau a phur lutuk a chan chu hemi zan hian a thian te nen hian musician lar lutuk Prince perform live in an endon Prince tu ni e lar takani lar tak abik takin heti hun lai phei hi chuan lar takani a heti hun lai a tu po hian live a perform hi an mucha kang chu khovel pomalara ni miawani tun thleng po in mi ten kan la shareng ani hi abigin John le a thian te tan hian a hluzual Prince hi Minneapolis Minnesota ami ni in anni hi Saint Paul a oman ni a minute som ni leka in hlatan ni a an kho hero an mudona ni ber chu mase an chunga enge thleng don an she hau silau fakna karon soichin hi social na tam em a fake chu an ni lawe mase heng hi paisa chan theina ani a hlok theina ani bok video ka soi bonus how hi claim ma in promotion section a khan kalin terms and conditions kai lo chair macedonia ani dan dik ta kain jiak fek o phone call kharai biak du bo in 24/7 in biak thei reng an ni e Bejilia galaulo mache India platform rin lo tak Sunny Leon le Nusrat Jahan te represent ani tuna join la sports game a welcome bonus sangkhat som pakhati mu ang Bejili download la zani I muanga Facebook a review la cheng za somnga awain za thum somnga nitin application a lut la jili spin free ini dong chinang UPI le bank transfer manga balance recharge also mina him leania deposit piang in application a 2% extra free imuchinanga kanwa lai than vezel du chuan kan affiliate program here on join la thatin commission za somngai mu vezel donia ngaksu comment section na link a hian join la ibet jili jin kong chu tan vero le Prince hi rockstar lalpa anibera John le thian te tan hi chuan an veng pa khovel huwa palara a dream thleng dik mek en hi adang lambik don em ani John le thian te hian phur em an ngak helu tuk to John na phur tuk po anunga thian te ne nan ti chu hoile ta amala ma hoile le che hi thilari kar le ke le in nokri ring lut tukashia a hoile le che hi le amma a thingkunga mu chu an kar an jeep headlight in a chuna an sudon an aw na sa thingkung tak mai chu an sutabur mai le engki mathim ta Minute Railo te a Saint Paul police officer pakhat Brian Coyle a petrol partner pakhat te chu helai mun hian ron thleng chi a an petrol line ni inkar accident wang hian goal an donga an ron thleng wat ani a an ron mu a ruwa sur senga thim ne na fia lo em a karbula chuan rol thar pathum an mu a karbul lukan dinga liam po an nei ve a nalutuk om ang chuan mulo an hlau thon mel em police officer Brian Coyle chuan rol thar pathum ti chu va pan naya a partner chuan kar lama pan thunga Brian an rol thar pathum te chu wa nai chuan pakhat chuan alo soi tan ta a trap chungin a soya car a khala alo khat chakma ma a kwala tum chu a control thei to lo thingkung an sut tak thua soi ti chuan driver chuan poimo bera soya chu chuan thian pa passenger seat a thu Jona a chelawa kara ala om reng thua soi Brian chuan lo in beng dai ula kan enange atia awa mu a John chu lo om amma bokin lo zoi veka chelo a partner chu endik turina ti a alu ron thing John chu athito aloni Brian chu athoko ka a partnerin midang backup tura lo ko ve boka Brian chu John a thian te bula chuan vakal le a shet nom thei ang ber turin an thian pa John a thi thu shilta an mang angin John a thi da chuan a thian te chu deng na khop mai ambulance ka woni a an ron thlenga John a rang po
kara tagin lak chhuadi to a officer Brian le partner de chuan accident na vel chuan endika tha tian la a hei hi an ti thin shim ni in thil dangan ngai to lem lo mase kar khat nu vela Brian le a partner te hian an thalak hian enta a Brian hian thil mak taka mu Brian an thla alak pakhat hi amak lutuk hi newspaper a chua hial ni in Minnesota a mai ni lo rampuma alar vo in ni thleng hian kumsom thum chuan nuwa po hian mi tenan la soi reng hei tu na po kan la soi he thalak I mu hi chuan I she thiam mayang enila hei hiani jeep in hong chung hi en la engemo mai anga ngai theini ma se officer Brian le mitam tak he thalak en tu te hian an soi chu thilmak tak eng khi mela anga chu mai ani lo heta thingei John Bulwer mela anzia an soi endu nila kumsom paruk mi Jona car accident athi nu lokalak ni in Jona mel pa ngai to pani lova he thalaka hian Jona tharau in khovela chwa san lai a hun nung anun nunga au chunga thing an sut lai vela a mela ang tak zet hi amak em na lai chuani kumsang khajakwa somsari pali ni puilai tlai lamani a kumsom rukmi Dr. Julian Kerchick hi a innunga pulbula athua a omna hi Old Westbury New York ani a hemini hi ni asa in are le a tlai lama hetia hadam na huna nei hi Dr. Kerchick hi lom le a ama hi surgeon ni in nupuya nei fa pali nei boka boy ve takani don hetia ama a hadam na hun anei hi alom le a hetiang hun hi nei tamlo le ani Dr. Kerchick chu thuthenga chuan a thua a ngenga amit an chinga amit an ching chu apia a nimle thing toi te omvel ho bola chuan thom cheri asia a sawange thelei ti velani aringa amit po men pha chong lawa la chinga mase aron rizela atoplo Dr. Kerchick chu ron mengta a athawa awa endon nimbuk omna hi a omna tanga fit som ni vela la omani a athua avakala ngai tle ma pena ading thut achan chu nim kara tu emoding awa mu mi pakhatani a mase he mishing pa ngai tak angina langlo korfual seizur mai dum vek hi ha a atak sap puma tua ma thom no hian alu thlengina mel po mu theilo thil dum ding top angani Dr. Kerchick chuan ti dan tura thelo lutuk tan pui tu aw don nge so ta ding so awa ma chonang ti chuan a din reng lai chuan mi pakhat ding chuan a kut cher tak sei em mai chuan a ron ban ang mai hian a ron phara Dr. Kerchick lama ron phar phei Dr. Kerchick maktilut tuk maktia khat hi hlau na ina ron thak ta he thil hi Grim Reaper a ang tak zet Grim Reaper hi soilo gila sa kho sang le ma sang thon thu vela an soina sat em mi an thi ma a an tharau ron la tu nia an soi thin ang hi ni a an tharau ron la tu ni in an thi da thlen tu ni bokan ti he Grim Reaper hian Dr. Kerchick hi abulakal tura akau ang mai ani local ro thi turin ati ang vela ni chu hei hi Dr. Kerchick ril ro omda tang chia ni boka nuam lawati in she omati takzet makti in hlau takina ena akhap seu kara ama ading chu bauta atu ka tangin atnu thlengin Dr. Kerchick ril ruwa hian he thila mu hi are theilawa makati tlet Grim Reaper muning ngeya in sha in ati boy takzeta a muning ngeya in sha hian ati boy lain ala kawin ala hui zui khani a ahun top lamani to a athi ahun to ti aron shila angai mase Dr. Kerchick hi surgeon ni a science ring tu ni in proof thei ring tu ni heng thila thleng hi asha thiam theilo mu swal mai polo ni se engtin nge achian em thei achunga hian enge thleng Dr. Kerchick hian tu emotal shiladu Grim Reaper ka muwa ka thidon hnai anyang ka chung tenge ka patient tenge ti vel han soi pui tur chuan tunge ni anga she thiam lo aril ruwa a om tlat si attaka anga tilutuk mu sual ni theina shelo ama hi ati boy tak ta zetani ber enge ka ti ang engtin nge ni anga ti thla aliama thani khatliam nuwa po he athil mu hian abu grit tlata angai to top theilo nuwa mati theilo October ani ta October kumsang khajakwa somsari palia chuan Dr. Kerchick chu dam lo ta thut mai akhwa asika akhosik hian kal san theilo a doctor bula akalta a doctor chuan chanchin thalo ka nei tlat mai lo ti
Dr. Kerchick a hian thisen cancer ti dam theilo chi lo nei ti mu chuani a Dr. Kerchick poin she omati rualin makati lem lo a chan chu a thil lo mu kha khamiti chian na kha ni berina shia thi na kha grim reaper khan a kauni berina shia kha thil thlen chan kha a sheto ni ina in sheta Dr. Kerchick a hian a thil ton hi newspaper a chhuwa ta a he ke ni pon kan ngai thak thei chan helo ni ta ni a chan chin hetia apuan zara tanga reivak lawa hian Dr. Kerchick a hi a thi ta ni kumsang ni August ni somni pasari chonhulam Sunday ani a kumsum nga pariat mi papakhat Bruce Ladiger hi Lafayette Louisiana a an in living room a thua amale anu puile afapa kumni mi James te hi an in khomanon bang chi a Bruce thut hada mai tumani a mase hada mahar khop mai afapa kumni mi Jameson a thona lian lote chudo kana asutir bor maya chuta thona che swal thona puak ti in a au pa a James a hian hei hi angai thut tak riawa ni eno pangin fia mai thona puak ti tong kamte lo sha in TV ate lo muwa lo au pui ve ni thei mase Bruce an hei hi angai thu tak ta chan chu tharei vak lo liam ta tangkhan afapa kumni mi hiana a chila thona a chilo thona puak a chilani chuta kar khata voili voi nga vel tal chu no pang mai James hian mangchia nei thina thona puak rap thak al na sat taka atel thu asoita thina anule pa te hian hanti vak ngai na an hre chuang lo azan muron au chuak vak mai thina ni khoi tangin nge heng hi asia tang anti James hi thona an la shwai ngai lova movie le TV ate polo mu palani lo chuana enan shengai lo kumni mi chalani a chu mai ani lo thona pok chungchang ringot hi a chilawa apa James le anu bula chuan thona pok chungchang hi kim chang deuh mai hian a soi thina amomanga a mu thin angte soin a soidan chuan Japanese hawin min kap thla ati thin Bruce le anu puite chuan enge omzia le indau pui pani na khai muni le soian ti baka Japanese hawin min kap thla ti ringot po hi no pangte kumni bor mi soyatan chuan thil makani shim kumni ani atangin heng thil hi thleng chawa anasa chhotel tela henglem ja karon ti lande hi James azia afekani tha aliam zela Bruce le anu puite hian James hi doctor an pan puita ringot are silova doctor te chuan avelak lo ni hi ama diklo dang om kan mulava huna kalanga azia mayangan loti mase huna kala asoingun tela James hian aveitel tel tuna po Bruce na fapai na do kana thona sutir vak lai hi ena engemot takati trulni in asia enge diklo enge chan ti vela buai tori lova chiang zo ka shet du ta a James an hena tangin shet belze ladu asiat amu manga mu chin te chu kim takashil turin ati ta a James chuan Japanese mai ni lawin Japanese sipai hawin an ka thu shila chuan a chuan na thona po course airplane ani thu soi Bruce a phei chuan course airplane chu enge a shengai lo afapa a ena engtin nge chung thona te chui shat o adi hemikum November thla hian Bruce hi living room a thua indo pui pani na lekhabu apata na ale ala pek lo hi mufua afapa po abula a omin thona le malo khal le meka indo pui pani na lekhabu chu kewa an indo lai thalak te pilot te thalak te po om afapa in amit tha le amu mangvela mu le ave berani boknen keu vela ena James a afapa in engemot takarun mufu ve be seya an keu ringot phota James a kawa James ente hey hengte hi sha em hengte hi course airplane ni khalang te chu ni emati mase afapa James chu phek tin a interval po chuan amit lale han soi zau tur anei lem lawa James chuan Bruce a hian ngai to a hetiang le khabu te ka fapa no pangte kan interval a engemo ka sha reng ni ati lai chuan a phek top lama chuan a fapa mitla a omta hei heta hian a lawm katlak ka kani aron tita ako na lai hi Battle of Iwo Jima lan na lai ani a Bruce chuan ka fapa ina amumanga amu thin hi Battle of Iwo Jima hian I don hi engtin nge heng hi athlen ani thei ka shelona in research ti in kanzir chiang te ang ati a Battle of Iwo Jima chuwa ena eng ber nge en point she thiam lo mase afa pasoi mek ne na ngai ro thei tur thila omem ti a en ani ber athil mu hian ati thoveng hwai heti lai hen course airplane thlok ka thak record pakhat ma a omlawa
ti chuan chu mai ani lo Battle of Iwo Jima lai hian course airplane hi man ani lo shim shim ani afapa James sakha chuan course airplane ka khal ati a Bruce chuan ka fapa thu soi kha dik lo ani ange tu em soya shianga mi nan lo shil vela tagin ka fapa no pangte ril ru a hian lut ne lut tukanga alo ti boy mai mai ani anga ti ta a ma se Battle of Iwo Jima a pilot thlok te ming chu mu shim shim adu ama se a mu thei mai lo thlona che swal te list te po she cha ka mu thei lo Bruce a hian sipai lui ho upave to tak tak ten pol an siam ti asia a Battle of Iwo Jima a tel ngei te po da man lo omaringa a khat tokin San Diego a anin mu khom ve chin ti po sia a anin mu khom hun she thei lo maya akal very ngot Battle of Iwo Jima chungchang documentary asia mek thua soi ve top shedu tam tak nei angina oma pilot thlok cheswal ka thak te an omem ti te zota pilot ming James ti sian omem ti te azot kwal na sa ma se an vai chuan an group historian kha in do lai chanchin nei kim chang em tu bulakal turen an lo ti feka apan le ta historian chuan kha in dawa khan thlona pakhat chu ka thla ka ni nge lo ma lo tia US Air Force pilot pakhat chu ka thlak ni in athia lo ma lo ti chu pilot chu James Houston Jr. ani ati kan mu mek hi James Houston a tak tak chu ni a Bruce hi a thong tak te zet ka thak om chun thlona ka thak om chun chu afa pa ming ang chia James saloni mo Bruce hi shil hai takina om afapa Jameson Battle of Iwo Jima a ka thak ani thua lo soi reng to china tuna Battle of Iwo Jima a thlona ka thak om chun chu James sa thawani ti a shele thil ni thei ani lo Bruce hian a shele afapa khan course airplane a khal thu soi kha James tak tak James Houston Jr. an ka thak na hi a en le a course airplane lo ni lo Bruce chuan ole he hi thil thleng pal maklut tu kani hi ka fapa in heng thil maktak te ka sha thina soi thin hi a thleng palani enge mo shiat ane yemo nun masanei ani lawang ati masia chi ai ru em annu ka wa ashil vek annu pa chuan research claim nei le ila amak mai anti James Houston Jr. chungchang chuan en le ta a James a hian unaw meichia alo neya lo la dambok a unaw nu hi biak da nan da pa an be theita soidan tur pon shelo ma se thil thenda nan shil top engimot tak unaw nu atang hian shia dan chaka James a unaw nu chu message san vathon taring gota emailin eng ki man shila an fa pa kumlimi lekin thil shiat mak tak te chuan shil topa a unaw nu chuan a unaw pa James a thalak tam takaron thon ta a thalak ba ngai prince a thonina ron thona sipaya chanlai tam takaron thon Bruce le anupui te chuan an enchule makti na inan khat a chan chu thalak pakhata chuan chiang takin James Houston Jr. hi thona pakhat ma adinga chu thona chu course airplane ani anu pa chuan an shia thil thleng palani lo thil engemo ani Bruce nangai toile chu afapa James khan asoidan chuan James in tiringot lawa James 3 a intithin James an zot ta atinge 3 hi ida kher anti a James 3 na kanelo mati James Houston kha James 2 na angani a James 2 angani a junior ti au mawang khan James Houston Jr. ti chuan ama hi apathum na apianon na ani chuan James 3 ani theitlat Bruce hian afapa chanchin hi news lampanga ashil chanta a ABC a pon chung ko chanchin hi ti chhualo ni hial to a Battle of Iwo Jima atel ve ho veteran ho upave to tak tak te pon James hi anin mu khom na an som ve ta hiala enila chuan heta hian James hian veteran ho hi a thong le em indo chungchang kha ashelu tuk makan ti tak zet James Houston Jr. unaw nu la dampo a mu a he hian pani thalak chuani heta hian a unaw nu hi anik nei mina ko ngal chu unaw pa James Houston Jr. chi na ko dan na lani zui he mi nu hi chuan a unaw nu po hian a unaw pa tharau hi leya ron kalin no pangte hi ron mangani aring ve ta ni pianon le na om ang ber soidonila James no pangte chanchin hi Reincarnation history oi om le rin tlak ber ani hialarin om